zo Google channel thara kan lo lo ma che o khongai in subscribe button le icon bell kha min lo click sak ve ula kan lom hle ang WhatsApp number 9612 608 775 pa biak thereng kan ni e ole tu rum chu profile picture te display picture kan ting chi te profile photo kan ting chi ate tin chu mai ba ka profile video te poloma Facebook a poina man thaya Telegram a bo video man thaya profile a tun rum chunin khalak hi ates na tan WhatsApp ban mang amar Instagram ate Facebook ate social media account a chuanin a man vek theya enge man vek thei chu han ti chuan crop ngai lovin o entir nan tu na hianin ka WhatsApp display picture kan thak non ta select sual chu hei crop pangai ni thina na thalak an camera alin do chuan a pixel te a resolution te alin do chuanin thak crop pangai thina crop ngai lovin ti dang kan zirang o ti chuanin separa chuanin play store a khanin hemino crop hi install la a thaber maya ateya ti chuanin he tami hi ni tak no crop candy social feed nuai camera nuai mi a hianin kanan lutanga add photo kan lutanga alo kan penga kan ve khatonna ni chuanin alo pek permission va pek angai thina ni kan gallery kan file a thalak vala tur khan tin kan lutanga gallery kan lutanga kha thalak tak kha kan zongang camera nia kan select anga aling lo kha pi indira kan dei pan minom bia thenu point chuan kan tikanga then blur colors icons background rotate the ball exposure tama save text te poda thaya amaro chu tit po yin iti dang lam du chuan in ro te po the mirror te po na thaya mirror chu ti hi ni meya thak le link khan ita a ma se thu zia ka hi kan lo da to sa chun le link hu zela chiara hara chu ma chuan in safety hi la hi ma nang hi ta in kal le ni mai maya safe ai ngan lu tang kan safe anga storage emulate no kropa ta a ti chuanin kan WhatsApp kan open lenga kan va change le do ni gallery a khanin no crop kan zonga photo heta hi kan va select mai do ni chunei crop pangai to lo o ti khanin idanang tikani social media account dang apoi ti zelanga tin WhatsApp group icon anga ta pokhanin man vek theini ti kha thar tai la ane tamuang ema ngak lok teng o tikhan
thlalak chu full in i upload thei tong o se tang han description ni check non nia kalome